puput ida lanturang di tiang malih risa jeroning sepemarkin itu risampuni raresi depuput ngamadalah sukancang paucan melajak reng sunya aning sampun prosedur risidu mai cayang sekancan pemargi ing itu sang makersi iriku risidu lungo nyujur sane mawas niu rares sang rasid ngandika sang mangkin malih utaro yang tidak risa jeroning pakingkin utawi paridabdab idu sang makersi markanding bapak wisik kawi duh paman ane mulu sujati sadyo ngiringan ragan bapune nyandi ne ado menekati powah bapune kapening paman aja mekeja ado merupu ane keniang bapu powisi sang kandeng suicu itu ya beramu kau ya apaan nah kali yang di paman ajak bekerja apang turekso yang anesido kau bukin bapu pawisik totonan tusing adalah apang persidu nyan bapu koiring oleh paman ajak bekerja nabdapin jagat aneh wah yen paman jani nah saya wakiri saja runing sadian paman ngajak bapu tusing yang bapu lakar mindoan nah jani ado pedagang bapu dekapening paman apu paman sadio lakar ngiringang bapu nafda penjaga sisian tidak gelis matu risampun raris buku itu sang makersi ngawen tenang paucan irikura paru sisyu mak sambi mobrio nimbal nyawis matu ringan wah iye rasi makin
Ratu yang wantah asa punike minekati pikayunane ratu pidabda ratu titiang puniki wantah sisian ratu gumanti sairing rekanggan wah jadi nosi Jeri sampunenya niratu oleh menekati koisi keringido sang sesunan mong nenen abdapin puniku jagat musuh daun Tiang asyami Titiang puniki wantah saiwati mak kesami sisian ratu woye nenten titiang purun tempal ringanggan ratu mak kecutet titiang jagi setinut seiring ringanggan ratu wah yang asyik Ian amuniki de paswetan ratu ring sikian titiang sinarong sambung saat winaluyo yang titiang nenten prosidu yang semasa sang nganggan ratu wah nonas aja rengsang rasi Durmaning risaya runing titiang puniki mau pedewekan damot kelintang tunuran pedewekan titiang ngikuti mekawinan titiang banget ngelungsur aja kiri-kiri nganggan ratu